makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine Bless and Christopher Apimwar, Richard Paulo Rey and Ricardo Giao, Honorable Dennis Pineda, Honorable Lilia Pineda, Ducut Flores family, Lilian Josefina Cecilia, Cornelius Ducut, Hermisa Maninang, Victorio Ducut, Manuel Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Mick, Erica, Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Kennard and Anna King, Juanita, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe, and Nereo Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Erwin and Erwina, Jade, Jerome and Jasmine, Roel Diwa, Andrew Maninang, Nicholas and Ami Sikat, Josie, Jack and Jimmy Hinko, Annalyn and Joel Hinko, Jess and Melly Soriano, John and Juanita Manyalak, Rodel and Jinky Manyalak, Eduardo Gilas, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Cheryl Regala, Jasmine and Bong Minaves, Tess and Romeo Lasco, Mercy and Jeffrey Rabadon, Francis Lasco, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Adolfo Garcia, Rodrigo Ocampo, Bienvenido and Anisha Tungul, Braulio and Ebreta Manlutak, Band 48 Lumanog, Edson and Eloisa Lumanog, Mike, Nico and Maiko Bautista, Romeo, Tita, Erica and AJ Lumanog, Jess and Melly Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Mike and Diane Marin, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, Edgar Gatus, Primitivo Ponce, BNP Choir Family, Arturo Sr. and Christy Torres, Veli and Lorna Visconde, James and Eliza Santiago, Rosario Roque, Angelina Ahalman, Gueco Ocampo, Justimbaste Sotomango and Castro family, Mary Ann Castro, Karen and Christina Justimbaste, Pete and Zenny Manlugon, Corinthian and Daniel de la Peña, Chasey Madonna Manlugon, Lester Crizen Manlugon, Jasmine Navarro, Kian Torres, Eileen Garcia, Kristen Caballa, para ka ring birthday Dadites Estrella, Nixie Gray Gamboa, Marvin Yanco, Cherry Ocampo, Josephine Santillana, Ethan Kobe Santillana, Bianca Luis Valencia, Maria Teresa Garcia, para king wedding anniversary the D1 and Florentina Mendoza, May and Alan Magtoto. Para king makapasubaling kayadwanandi, Paul, Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Schultness, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan DJ Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios, Venus Rizalyn, Venus Derek, Chris and Liza Pineda, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jason Reyes, Jonan and Jeffrey Reyes, Stephanie Mendoza, Leila Gaza, Kiana Cabillo, Florentino and Melba Suva, Eileen Gonzalez, Reina Sanggalang, Francisco Mangiliman, Ponciano, Juanita and Nenita, Rosario and Eduardo Gilas, Robin and Chit Angeles, Nedy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Joy and Chica Rayon, John Paul and John
Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Christy Charing, Christian and Jeneline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layug, Betty Ong, Minerva Concepcion, Charmaine, Cariza Marie, Ronilio, Jennifer Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecil Cruz, Kevin David, Randolph Latorre, TJ Castro, John Mark Abarde, Patrick Miguel Bisda, John Alfred, April, Aliana Marie, Anika Alfredo Jr., and Alicia Kayanan, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Josh Hinko, Stephanie Magtoto, Kiana Kabilao, Leila Gaza, Kristen Lapira, Marinel David, Yen Lopez, Paul Aquino, Shena Yvonne Lazatin, Noriel Lagman, Raymar and Mariel Laika Manlutak, Irvin Cristina Clay, and Mark Ivan Sanchez, Bobby Albert Tiano, Froilan Dalit, Rodel and Jinky Manyalak, Jonathan Beverly, Jervis Ivan and Scarlett Bautista, Narding and Teresing Bautista, Abner Eugene Gosum, Mark Jenner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Adrian Aaron and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo and Crisalin Gatus, John Paul Isaac, Francis Joy Ocampo, Celinia Goshoco, Patrick J. Serrano, Nova Niel Nicole Nisha Ocampo, Jolan Pineda, Alad Jolie, and Celia Pineda, Sally Santos, Nesnes Sumang, Antoinette Tuazon, Carlos Roque III, Jessica May Roque, Ched Alfonso, May Magtoto, Yuan Braille, Stephanie Magtoto, Andrea May, Kathleen Nicole Alan, Angel Razon, Stephanie Sarmiento, Kyla Aguas, Russell Quiros, Calvin Kayanan, Justin Sean Tayag, Adrian Sarmiento, Rose Ann Canlas, Analea Serrano, Mark Jim Angeles, Jessica David, Ben Enzon Giao, Pascual Tayag Sr., Orlando Layo. Para king Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Giordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gozum, Henedina Between, Beata Cañonero, Venedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Gunlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucio Infante, Rufina Bauge, Natividad Ocampo, Domingo Kayanan, Janela Malig, Marife Capid, Nicaela Yumi Pangan, Antonio Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Belen Maño, Bonatina Sanchez, Armando Dunca, Karen Bautista, Eleuterio Ocampo, Rosario David, Flora Tambalo, Kenken Rosal, Araceli Valerio, Grace Cancio, Chodora Makaspak, Akiko Chukamoto, Giordana Mezzetti, Gabriel Ragonesi, Edward Manlutak, Aiden Marcos Lopez, Louis Gozum, Rosario Gilas, Mark Villa, Jose Castro, Josefina Calma, Luis Bisda, Leonardo Kayanan, Visel Borlongan, Junicio Cuenco, Norma David, Erlinda David, Romeo Lasco, Josie Hinco, Maria Gracita Santiago, Angelita Dabu, Irene Usman, Lucia Flores, Rowela Pantig, Machu Magkalas, Chodora Makaspak, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Homer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Bustamante, Aileen Ocampo,
Angelito Ocampo, Marita Paule, Ernesto Mendoza, Marieta Hernandez, Maria Fatima Dorado, Rebecca Clemente, Dorita Paguntalan, Paulita Gulapa, Roberto Clemente Jr., Leonila Macapagal, Carlos Casupanan, Terry Davis, Edna Ocampo, Gloria Felipe, Maximo David, Jacqueline Boy Meren Ritis, Wilhelmina Junio, Ramon Tuazon, Marilu Maninang. Para king Kapayapan ding Kaladwadi, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Teodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Santiago, Victoria, Rodolfo, Luz Viminda, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Herminihilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Ryan, Miguel, Pasencia, Corazon, David, Jerry, Cora, Hambilina, Nuring, Pido, Jesse, Ronnie, Among Popong, Annie and John King, Melly, Reynaldo, Juanita, Alfredo Sr., Adelaida, Macario, Epifanio, Arsenia, Jerry, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Isidro, Maria, Erico Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Santiago, Corazon, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Homer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Josefina, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Jeronimo Roy, Manex Jimmy, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Raimundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Archie, Nico, Estela, Catalina, Tekla, Ramon, Resgy, Benedicto, Arsenia, Jerry, Maria, Arsenio, Angel, Veronica, Felix, Magdalena, Abelardo, Rita, Francisco, Eugenio, Felipa, Rachel, Oscar, Epifanio, Zar, Lourdes, Narciso, Aurea, Benjamin, Cecilia, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina, Junior, Paquito,
Herminia, Crisanto, Paula, Jenaline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledelia, Jeffrey, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Aurea, Eulalia, Josie, Grace, Romel, Medardo, Emerenciana, Salvador, Lucia, Jose, Rino, Ronnie, Ponciano, Juanita, Nenita, Maria, Teresita, Lizelle, Calixto, Norma, Alma, Carl Joseph, Alexander, Felix, Angelo, Arnold, Jel, Ambrosia, Rufo, Erasmo, Gregorio, Maxima, Florencia, Alanis, Jonathan, Teresita, Arcadio, Alfonso, Rosa, Rosalinda, Rufina, Isabel, Bonifacio, Mateo, Maria, Pablo, Belencia, Francisco, Nicasio, Roberto, Lydia, Aldrin, Segunda, Isidoro, Alfredo, Barbara, Nicolas, Esteria, Jesus, Euloia, Oliva, Encarnacion, Jeffrey, Jason, Virgilio, Sonny, Teresita, Alfredo, Maria Socorro David, Juanita, Carlos, Dolores, Basilisa, Domingo, Pablo, Dominador, Victoriano Sr., Fortunata, Victoriano Jr., Jimmy, Juanito, Emerenciana, Alejandro, Benita, Regina, Micaela, Maria Lona, Lino, Amado, Ramon, Feliciano, Juliana, Norma, Louie, Beatriz, Remeo, Imelda, Jose Efren, Benjamin, Chantel, Salud, Lori, Sean, Arturo, Rening, Soledad, Soli, Ariel, Anthony, Nelly, Lambert, Rodolfo, Lengleng, Catalina, Vicente, Raymunda, Emilio, Inocencio, Virginia, Guillermo, Ruperto, Sherlita, Jacqueline, Antonio III, Leonora Garcia, Gloria, Francisco, Eusebio, Irene, Esperanza, Arsenia, Maximo, Benjamin, Arsenio, Ignacio, Basilio, Escolastica, Juana, at ding hanggang kaladuak yung purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga nakakarela. Idem Montfort, Pelaguaning, the mystical rose tree of Jesus and Mary, ing Rosario. Ing sabi na ing rosas na ning kikatamong Rosario, kapilan man eya malanta o mateman, deti manatili lang sariwa, libong banwaman manibat ngeni, dinina nakatamong babala, itamong mangmang at biyasa ang magbaliwala king Rosario, ing Rosario kayamanan niyang manibatan king Ginu. Deti pong 50 rosas ning Bapo Maria at inlapong dadalan a sikreto. Mumunang rosas, panalangin ning Rosario, ing Rosario metong yang pangadi, anong no ka rin babyeta mo ing kagalangan, ban aya pusan tamo ing masanting ng daralan. Kadwang rosas, peni bataning Rosario, ni panalangin ne ing Rosario, iba't pa inyang minunang panahon, maging karing apostoles at disipulos, at ang ganang ngening kasalukuyan, ing katamong debosyon, patuloy yang mamunga at lalabong. Katlong rosas, Santo Domingo, Saint Dominic. Santo Domingo, penaral at tirune ing Rosario, karing taong makasalanan at malilili kindalan papunta kang Jesus, king buong Biena. Kapat a rosas, mi palang Alan de la Rupe, Alan de la Rupe, yang misundo king pamipalaganap ning
pangading rosaryo, kay bat ng dindam, ing siwalang ibat kang Yesus, kapamila taning banal ay Espiritu, at ning Birhen Maria, ing gamitana, ing kabyasnana, king pamipalaganap ning rosaryo, bandin dakal ang makasalanan, mipatawaran lo. Kalimang rosaryo, impami kakapatad kang Kristo, nung sakali man pauli ning sakit, ketuan, obligasyon king obra, kayausan king bage-bage, anong nukarin etaya apa pangadyan, o ayayaring pangadyan, o alibitasang apa pangadyan ing rosaryo, den kapatad tamo kang Kristo, apatuloy mga diking rosaryo, abe-abe tangan mirinan grasya, pauli ning pamikakapatad kang Kristo. Kanam arosas, rosaryo ng Jesus at Maria, iting rosaryo makabalangkasya king atlong parti, muna para imbye, ing kagalangan karing atlong persona ning kasantusantusan at Trinidad. Kadua, para gunaman niya imbye, kamatayan at pangasubli ng miye Jesus. Katlo, para ayapusan in tagumpe ning pisamban at mabawas ing kasakitan daring magkakasakit. Kapitong rosas, koronang rosas, ing burinang sabyan ning rosaryo, crown of roses, at king balang pangadyan taya ing rosaryo, kokoronahan tayang dinalan 53 malutong rosas at 16 ang maputing rosas, imbuntok ng Jesus at Maria. At deting rosas, ela malalanta at manatili, ing legwanda kapilanman. Kawalong rosas, ing makapagmulala ning rosaryo, ing indumbiren Maria marapal nung sasagupan, detang kayapasaw at paligtas king nanumang kabilyando kimbye at nanumang sakit adaralan o pagdalanan. Kasyam arosas, deng kalaban, ing ninumang sasakwil king rosaryo ng Jesus at Maria, dalandang mate ing pamikasalada, ninuman ing ating devotion king rosaryo, mi kakaligtasan niya karing kasalanan. Kapulong rosas, deng milagro, miyayaliwang istorya na ing dimdam tamo, karing dakal a milagro, king uli naning pamagdebosyon king rosaryo, at mapilang kareti, kaya katamu lang baluan king tutuking Domingo. Kalabing metong arosas, ing sasalpan tayo. Ing sasalpan tayo, asimbolo de reng apostoles, ami pangadyan, king krus na ning rosaryo, metong yang banal a pangadi, abubuwane ing katutuan kimbye Kristiyano. Iti ing malalam akasalpantayanan tamo bilang Kristiyanong Katoliko. Kalabing adwang rosas, ing igpami, king balang pangadyan taya ing igpami, matatagkilya puso in Diyos aginutamo, inyasat king paulit-ulit tamong pamangadi, balamu tatangyang magpaubaya, karing kailangan tamo. Kalabing atlong rosas, ing igpami, Yesus amituro ke katamo, kaniting pangadi para samban, purian, paligayan, at pasalamatan, ing igpa banwa. Kalabing apat arosas, ing igpami, king balang amano, bibigkas ding labi tamo, neng pangadyan taya ing igpami, pikasaman tamo ing kasalanan, at tuparan la ding utos na. Kalabing limang rosas, ing bapong Maria, kapamilataning amano ay natadning ang kang Maria, ing biren meging yang induning Diyos, mikat mo niya imbanwaking ligaya, mika kaligtasan niya in tao, karing kayang kasalanan.
at mi kagrasya tamong emunano. Deng masakit kinayapla, deng mete mi pasublian lang mie, deng melili mi yuli lang pasibayo. Kalabing ana marosas, Bapo Maria, ing leguana, nung makananuyang mi paligayan ing banal at Trinidad, king pamamalita ning angel, makanyantaya mo namang paligayan, ing Birhen Maria. Kalabing pitong rosas, Bapo Maria, ing bunga na, muna, nung deng tao buring pangadyan ng Bapo Maria, iti mga baldugan, ing mirasla king alang kapupusan akaparusan. Deng lulugod at mga di king Bapo Maria, mirasla king kayaryaning Diyos. At deng lulugod at mami ulaga king Birhen Maria, king buong biyera, idalano ning Diyos, karin king banwa, agpang king nung makanano deng liguran, at pekamalan ing Birhen Maria. Kalabing walong rosas, Bapo Maria, ing grasyang daralana. Kaluguran ko, deng lulugod ka na. Kaluguran ko, deng lulugod ke kami, at bendisyonan milang igit pa, king nanumang atinda, nga ng Jesus at Maria. Kalabing siyam arosas, masayang palitan, ing ninumang lugod kang imako, mi kakayamanan niyang iba't banwa, nga ng Jesus. Kadwampulong rosas, Bapo Maria, paliwanag. Ala nang mas malagwa at mas masanting apangadyan, king Rosario, ang magpaiwatig lugod at pakamal, king Gino at kang Mama Mary. Kadwampulot metong arosas, deng misterios, ing misteryo sagrado yang bagi, ang masakit intindyan, deng gawaning ginutamu, pawalangan sagrado at divino, uling Diyos siya at tao, at deng gawa ng Mama Mary, pawalangan banal, uling metong yang perpekto, at pekapurong lelangan nin Diyos. Kadwampulot adwang rosas, maging tamong kalupan ang Kristo. Potang mga di tamong rosaryo, emo kabudlulwaliti king labi tamo, nune pigunaman la ding bawat sagradong misteryos, kabang sasambit lang talo. Kadwampulot tatlong rosas, pamigagana ka. Pigunaman tamo imbye at sakripisyong delana ng Jesus, kabang magrosaryo, panikwanan tayang akilala, kinggewa ng sakripisyo, para iligtas nakatamo king kasalanan, at pasalamatan ing maragula grasyang pigkalubna kaya katamo. Banking oras ning pamagukom, miyabe tamo karing may piling anak na, at kakaluguran. Kadwampulot apat arosas, dalan papunta king tune kabanalan, deng hanggang santos at banal, meging lang kawangis ng Kristo, king karelang pamibyebye. Pigugunaman da ing kayang denasan kasakitan, at tintunan indalan adelanano. Kadwampulot limang rosas, yaman ning kabanalan, ing pamigunam kareng misteryos, at pamangadi king rosaryo, yampe kamalagwa karinganggang pangadi, deng miyayaliwang kabanala ng Jesus, at kareng miyayaliwang estado, ning kayambye, anong nuka rin sa sariwa karing kaisipan tamo, ing makapagmulala ng dapat, para makaiwas tamo, king tukso at kasalanan. Kadwampulot anam arosas, pekamata sa pangadi, kareng da kalameging santo, ing debosyon da king rosaryo, meging partina nimbyedo, at iti pangadyande, king aldo-aldo ning buong byedo.
Kadwampulot 7 rosas, pakinabang. Ing kapangyarianing rosaryo, papakit na karinyaya liwang istorya, daring minunang tao, at maging angga karing mabye, ngeni king kasalukuyan, na ing ega na ganang tukso apanimulaning demonyo, at deng anggang klasing kasalanan, ulinging balang butil ning rosaryo, sa sambutane ing tukso ning demonyo. Kadwampulot 8 rosas, maulagang epekto, neng pangadyantaya ing rosaryo, at patungkulya karing aliwa, king pisamban man o bansa, masakit man o aliwang kapagnasan, iti babiyayang mapagpalang grasya para kareti. Kadwampulot 9 rosas, dalaning kaligtasan, eyamo karing babayi o karing taong ebyasa, itim pa mga ding rosaryo, iti paraya namang karing lalaki at karing mga biyasa, parayangan kaya katamong mikakapatad kang Kristo, nung nino man kayabe king debosyon ning rosaryo, miyabe naman king pamamuntana banwa. 30 rosas, pribileyo ning pamikakapatad, ing Santo Rosario at inyang maragul a indulensya, anyasat nung aldo-aldo kang magrosaryo, maragul intanggapan mong indulensya. 30 rosas, Alfonsus VIII, inyang iyaring Alfonsus, pero sane ning gino, meging magulo imbye, mga sambutya king gera, at may biyasayang mekiramdam king panaral ng Santo Domingo, metong kaniti yapining pangadyan ing rosaryo aldo-aldo, at iti gewana, pati na ring kayabe na, maging potang bayula makilaban king gera. 32 rosas, Don Perez, Santo Domingo at inyang pinsan, aakombertina at aturwanan ning magrosaryo, iba't na kanita meging banal ni at meteyang masaya. 33 rosas, ing misaniban, inyang Santo Domingo, ata binoreng migit 15,000 marok ay espiritu, king katawaning mesanib, king kapamilataning pa mga dina king rosaryo, bawat sabyani imbapong Maria, magsilakola ding marok ay espiritu, king katawanan ning misaniban. 34 rosas, Simon ning Montfort, inyang Simon simbut noreng dakalakalaban, king pamanantabi ning malabiren ning rosaryo, king atinyang metong makakabayo at 8 sundalos, laban karing libo-libong pakakabayong sundalos, karing dakal agera lebanana. 35 rosas, Cardinal Pierre, Alan de la Rupe, sinabi na, dakal ne ikit at taong mga alipan king demonyo, mga konberti, paulining debosyon da king pamagrosaryo, king aldo-aldo, i-Cardinal Pierre metong ya karing saksi kareti. 30 rosas, miligtas kang Satanas, ating metong babaeng mekikasundo kang Satanas, kay bat ng gewa iti, meligaligya at mintaking pari para ikumpisal ing gewana, may katadwaneng lininlang ning demonyo, dapat king katlo, ikwanya mo ring akasabi impari, at pepangadine ing rosaryo aldo-aldo, kay bat likwanan ning Satanas. 37 rosas, ing pamagbayo ning monasteryo, milyari iti king kilob ning monasteryo, dareng madre, anong no ka rin ing bayong lub a madre,
panati Kuya King Rosario, at King Aldo ng Pamag-Rosario, den keraklan ang makayatong madre, ang magsisti kayo, menga konbertila, at manibat na kanito, agnanagnanalang mga ding rosaryo. 38 rosas, debosyon ning obispo. Ngana ning obispo, kaluguran kong kapatad kang Kristo, ako metong kong biyasa king teoloya at batas ning kanon, sasabyan ko kaya kayo, ing mas pagmaragul kong isulod ke ing rosaryo, uling king pamanuro kong rosaryo, mas merakala den mi kakasalpantayanan king Diyos, at penggulot king marokdang dapat din tao, kesa inyang manaral ko karela. 30 marosas, pamanaliwanin pisamban, deng pisamban anong nuka rin mas merakala, deng migbayo, iladetang ing rosaryo, mi pangadyan niyang madalas. 40 rosas, makapagmula lang meganap, deng makasalanan, lalaki at babayi, mga konbertila kay batning 20 at 50, 50 o igit pa banwa, king pamikasalada, kabud megumpisalang menalangin rosaryo ng Jesus at Maria. 40 rosas, busila kakapagnasan, mas may paligayan niya in Diyos at ingindong biren, potang impangabigkas ning rosaryo, manibatan niya king puso, at iya pamalagwanan. Mas matimbang niya pa, ing bigkasan niya mo ing metong, Abapo Maria, nung manibatan niya king puso, kesa keng buong rosaryo, mo naman apilasan iti. 42 rosas, mika kapagnasan, potang pangadyantaya ing rosaryo, pangadyantayang manibatan king puso, ali manibatan king asbok. Lagi tamong isipan na Iyesus at ti Birhen Maria, tiyo king arapan tamo, at karela tamo makalawi, ban pigunaman la ding bawat sasabyan tamo. Iwasan ing matukso tamo, king demonyo, alaging gugulo kaya katamo, neng mga di tamo. Pasahop tamo, king angel, alaging makagwardya kaya katamo, naiwas na katamo, king tukso. 43 rosas, miwas king tukso, neng pangadyantaya ing rosaryo, mi paligayan lang emunano, deng miindo, dapot ulinaning paulit-ulit siya ingig pami, at Bapo Maria, kailangan tamong maging alerto, at iwasan ing nanumang tukso, kalupaning mitundo ka, maglipo-lipo ya ing kaisipan mo, at aliwa pang tukso, ban maging ganap at marandam, ing kapag nasanta mo. 44 rosas, mayap a paralan. Ing pa mga diking rosaryo, eya bilisan o pamaligwanan, eya gagawan iti, ulining apangako mong gawan, at kailangan meng gawan, uling ating kang adwan. Iti gagawan niya, para paligayan niya ing Diyos, at Birhen Maria, potang pangadyantaya ing rosaryo, bigkasan lang masalese, ding amano, king mitmong debosyon. 45 rosas, mitmong kapibabatan. Ing pa mga diking rosaryo, kailangan ating kang kapibabatan, pwede yang pangadyan makasiklawod, makakera nung atin kang kapanamdaman, makaluklok o makatikdo, nung eka misiklod. King pipagobran, nung aldo-aldo kang magobra, at nung ememan ayari, pwede meng pisundo-sundo bawat dekado. Nung akatuturan me,
isundo potang migising ang gana potang ayarimi. Kapatapulot na marosas, mga di agnanagnan, mas masikan ing pangadi ng grupo, uling isatanas kasama na ing madakala ding mga di, karintaya asa Saul in Diablo, at itinaman ing katutula nin Diyos amayupaya. Kapatapulot 7 rosas, ustong desisyon, ing ginutamong Esokristo, minsan sinabi na, ing tukyanta mo, ing alimbawa na, at palaging mga di, emu eni, emu king parminggo, emu pabanwa, nune aldo-aldo, at etamu sasala, at adwan imburita mo. Kapatapulot 8 rosas, kapibabatan king adwan, ing mapibabata king pangadina, in Diyos pakibatanala. Kapatapulot siya marosas, indolensya, ing mapangadi at gagawang kayapan, marakal ay indolensya. 50 rosas, miyayaliwang paralan. Pwede kang gawang sarili mong paralan, nung makananumeng gawan, impa magrosaryo mo, King Aldo-Aldo, para king kaligayan, ning Santissima Trinidad, at Birhen Maria. Dakal pong salamat.
purian niya, Ginoo Dios tamoya. Dalitan niya, o purian niya, Ginoo Dios tamoya. Anting meto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo tamong Jesucristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning banal Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong yening, kaduang pulot siya madomingo ning karaniwan na panahon. Misan pa, ban pasalamat king Dios, karingalangan kang grasya at pakalulong pagkalub na kaya katamo. Lipat na rin kaya katamong kainan, nampon kakulangan. Pasalamatan taya, karetang dakalapinandi, tabayanan na katamo, king dala na ning biye. Tadalakit na katamo, ibat ka ring kalungkutan, papunta king tula. Maibat king kasakitan, papunta king kanawan. King katahimikan da po rin kay katamong puso. Ganakantala retang dakalapesis, a pinili tamong painggulot king kaburyanan ning Dios. Karetang dakalapinandit, etamo migtiwala, at etamo migsadya, para karing maya pabaging burin ang ipagkalub kay katamo. Karetang dakalapinandit, etamo pigkalub karing aliwang tao, ring maya pabaging binyena ning Dios kay katamo. Manyawad tamong sikanan ng puan kapatawaran, uling Ginoo, malugod ya kay katamo, malambis siya at mapamakalulo. Ginoong Yesus, maralas kang magsalita kay kami, king kay kang amano, kapamilatan ning Santa Iglesia at karing tao, dapat era kapakiramdaman at pakibatan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, binyemo kay kaming katungkulan, idala arapan mo yung pamangailangan ding sablang tao, lalong-lalo na ding magkakasakit. Dapat maralas alaking isipan, nunemo yung kay kaming sarili, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, sasabihan mo yung sukat keng parating manalangin, at masisira lubban magtiwala kay ka. Dapat nakala oras sasawa kami at susuko king pamanalangin. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, iyuli na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
King kakatas-katasan, Tingyato kapayapan, Taring taong kayang kaluguran. King kakatas-katasan, Tingyato kapayapan, manalangin tamo. O Diyos sa ginumi at ginuring sabla, ingatan mo kami lalam ning kekang pamanampon, at magdulap kaking kalalaman ding puso mi. Ilako mo yung dalumdum ay makakilala keka, at ipawing takot apapampan ke kami, king panimanman mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning Exodo. Dinatang laring Amalekita at lisu bandalo ring Israelito, karin king Refidim. Nga ng Moises kang Josue, mamili kang mapilan karing lalaki at bukas puntalan nyo labanan ding Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan ke ing tukod abinye ning Diyos kanaku. Depata ng Josue itang inutos ng Moises keyo, at meko yang mekilaban karing Amalekita. Kabang Moises, Aaron ampon ihur, minukyat no man king taluktok na ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat, ding Israelito ila ring manyambut. Dapot potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat, ding Amalekita ila naman ding manyambut. Inyang meni kalaring gamat ng Moises, kinang walang batong maragul di Aaron at Hur, aapiloklukan no. Kay bat, tinalakad lang mingat ba king siping no, at telan dalo ring gamat no, balang mibaba. Era lape paboren migbaba ring gamat no, ang gaytang limbog ning Aldo, at lubos na lang simbot Josue, ring Amalekita. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos.
pag-ibig mo at tsuban kay ko magluwalo. King pating apuring aldo ay nakapanasakitan. Nimbulan kay kabani kabengyan. Ing talasao tamu. Yaing ginuyoy ginu. Aming awa. Kimbano Diyoto. Ingatan na kaning ginukisabla panganin. Ili siya nakakisabla ligali. Ingatan na kaking kekong pamaglako. Hanggang aking pamagbalik mo. Ngeni aking kapilan paman. Ing talasao tamu. Yaing ginuyoy ginu. Aming awa. Kimbano Diyoto. Ing talasao tamu. Yaing ginuyoy ginu. Aming awa. Kimbano Diyoto. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Manatili ka, king katutuan aabalo mo, at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman nung nino ing meging maestro mo. At manibot anyang malatika, balo mo no ring banal a kasulatan, aminye kabyasnan keko. At meging dalan king kaligtasan, king kapamilatan ning pamanalig mo kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan apapaisip na ning Diyos, maragullo kasilbiyon, king pamanuro, king katutuan. King pamaglaban king kamalyan, king pamitulid king maling dapat, at pamanuro king malinis apami biyebye. King uli na niti, ing talasuyo ng Diyos, mirinan niyang kagiwan, at makasadyayo para king sablang dapat amayop. Maigpit da kang yuyutos, king lagyo ng Diyos, at Kristo Jesus, amatol karing mabye at mete. Alang-alang king kayang pamagbalik keti at pamag-ari. Amunan da ko, ipanaral mo ing amano ng Diyos, makapanahon man o ali. Manablok ko, mga mano ko, at munye si kananlub karing tao, at turumulo kambe ning kapibabatan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
mano ning Diyos, mabiya at darapatyo, panuyatan na ing lihim ng buri at isipan ning tao. Ingginuman tabi ake kayo. At kekan timuri, Amamasa king maya pabalita at pangkang San Lucas. digaya keka o Ginu. Selita ning Jesus karing kayang alagad, ing meto nga talimhaga, banituro na karela, king sukat lang parating manalangin, at kapilan man miminalob. King meto nga syudad nga na, ating metong aukum alang takot king Dios, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ita, ating meto nga babaeng may balo, amaralas pupunta king ukum, at parati ng sasabihan, so panyo ko po laban king kanakong kasalang. Eya may bisa ing ukum kilubning makabang panahon. Dapot king katatawlyan, sinabi na king kayang sarili. Ang giyang alakong takot king Dios at gagalang kanino man. So pan king manakit katuliran ing babaeng iti. Bantok na nga nanakong pangabalanan. Magkangasora na ako pa king pamamunta na keti. At nga na ning Ginoo, dimdam yung sinabi na ning marok o kum. Ngeni, ipagkait na kaya ning Diyos, ing katulira na kareting pinili na, amamaus pasahop kaya, aldot benge, eno kaya agad saupan, sasabyan ko kaya kayo, agad-agad nung di ng katuliran, dapot panyatang ning anak ning tao, manakit ya kayang taong manalig kaya, keti king yato. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Simple mo po yung kikatamong gawan kaniting kabengya na ini. Pisabyan tamo mo po yung kikatamong sarili at pare-parehong karanasan king pamanalangin. Yan mo po yung kikatamong gawan. Inya pong milabasan, ing kaya katamong pamigunam, makasentro ya po king kapasalamatan. Dapat tamong maging panimanman, king nanuman na kaya katamong karanasan. Kapasalamatan ng ting panimanman, king nanumang karanasan. Nga kupin pong mga mano kanita, ing taong mapasalamat, a grateful person will always be thankful no matter what. Ing taong mapasalamat, magpasalamat ya, no ka rin naman at nanuman. Pero yung taong mareklamo, a complaining soul will always complain even in paradise. Yung taong mareklamo, ang giyampang dalan making paraiso. Magreklamo at magreklamo ya. Ato ini kutang kaya katamo. Potang king biye, atin kang aduan, potang atin kang buring mipakibatan, potang king biye atin kayong reklamo, nino, ing madalas lalapitan mo, isumbong mo kay Tulfo ayo po yata. Tulfo? Lawan nyo na mo po yung kasiping yo? Lawan niya po yung kasiping yo. Doon mo pong beses ini, lawan niya po yung kasiping yo. Lupa yabang taong mapagpasalamat? Lawan niya po. O lupa yung taong panina bisang lumapit kang Tulfo? O lawan niya pa po, one last time. Ing kasiping niyo po, lupa yabang susumbong kang Tulfo, lawan niya po. O lupa yang susumbong da kang Tulfo. King kaya katamo po kanong bansa,
Nganing panahon na ini, sinikat ya i Rafi Tulfo. Tulfo Brothers. Tulfo Brand of Justice, nga tamo. Sinikat ya uling, yay meging lupa na ning ustisya, King Pilipinas. Gewa tayo pang Senador Rafi. Gewa tayo pang DSWD Secretary Erwin. Tulfo Brothers. Bakit? Bakit ilay meging lupa na ning ustisya King Pilipinas? Uling mabilis kanoing aksyon da. Hindi daw katulad ng sistema ng ustisya sa Pilipinas. Mabagal ang usad ng ustisya daw sa ating bansa. Wapin po naman wari. Nino po aripin naman kaya katamo, ing bisa king mabagal. Nino pin naman kaya katamo, ing bisa king maluwat. Lalo na king kasaw pa na kailangan mo, karing pakibat panayan mo. Antita mo mong itang makulit na babaeng may balo king ebanghelyo, adimdam tamong ening kabengya na ini, amagreklamo kaniting ukum. Dimdam tamo king kikatamong ebanghelyo nga na ning Ginoo, king kayan talimhaga, there was a judge. Ating meto nga ukum, king meto nga syudad. There was a judge. Aalang takot king Dios at alang gagalangan ni numan nga na ning Ginoo. King syudad mo ring ita, ating meto nga babaeng may balo, maralas pupunta, kaniting ukum. At parati ng sasabyan, sa upanyo ko po laban karing kanakong kasalang. Eya may bisa yung ukum king kilubning makabang panahon. Dapat king kakapunta na ning babay, nga na ning kikatamong ebanghelyo, mi paisip yay ning ukum, alang katatakutan ni numan, gyangi nga pong Ginoo, nga na. Ang gyang alakong takot king Dios, ang gyang alakong gagalangan ni numan, saupan king manakit katuliran nining babay nga ini. Bantok na nga na nakong pangabalanan. Magkangasora na ako panini, nga na ning ukum, pota nanuke pa. Nya pagbigyan ko ne. Simple mo naman, ing buri ng sabyan ni ngapong Ginoo king ebanghelyo. Yan na mismo, imigpaliwanag kaya katamo. Nanong buri ng sabyan? Simple mo. If an unjust judge can render a just decision because of persistence, how much more God our Father, the judge of all history, the lover of us all, He will always give us what is good for us because of persistence. Nunging marok kum, kulitan miya mo, ibyening mayap keka, o yung Diyos pa kayang parating mayap, parating makatuliran, naibiyeng mayap karing manya da tao kaya. Pero malyari yung sigurong kutang ngini ka na ako, o among bala ko po sanang mayap yung nga pong Ginoo. Bala ko po sanang kulitan kaya mo, ibyening mayap ka na ako. O ba't bala mo po, karakal ko panalangin na talagang pakibat. Hanggang ngini, manaya ko pa. Malyari yung rin kutang, mayap naman po yung aduan ko. Manyad ko pong kapaldanan, manyad kong sikanan, mayap naman po yung aduan ko, ba't bala mo? Ana pong kalwating kayang pakibat, o ba't po bala mo, walayang pagkalub? At iya ko po makadining sarili kong karanasan at kapaniwalan king pamanalangin. At palagay ko po, makadini mo naman at some point, this is also your own experience and belief in praying. Nga naking kapampangan, datang mo rin, malambat mupin. Ulitan nyo mo po. Datang mo rin, malambat mupin. Datang mo rin, malambat mupin. Kanya siguro tutupin, ing balang panalangin, datang mo rin, malambat mupin. At maralas king paralan mo manapapansin. Malambat mupin, maralas king paralan ay mo manapapansin. This is my own experience of praying. Lalo na karetang dakala panahon na ala talagang ko talaga panamdaman ng manalangin. Lalo na karetang dakala panahon na bala mo magdili-dili ko at bala mo pati nga pong Ginoo ako abayan. Kukutang ko king sarili ko, ninuwariya ko kaya ka Ginoo. Karetang dakala pinandit, ama nalangin ko alang pakibat, at daratang ketang punto, sino ba talaga ako sa iyo, Panginoon? Nga ako manalangin kay nga pong Ginoo. Ginoo ako balo nung, bakit mo gagawan ini? At bakit mo paboryan ang malyari ring bagay nga reni? Ko balo nung bakit bala mo yung sinopan karetang pinandit, kailangan da ka. Ko balot bala mo yung bayan karetang panahon na magdili-dili ko.
Bala mo likwan mo ko. Pasensya na ka. Nung parati da ka nga balanan, karetang problemang yako mo rin ni makikararaptanan. Pero Ginoo, makisabi ko keka, just do something. Just do something about it. I know you can change everything. Balo ko agyo mo kong baywan at agyo mong baywan ni ngega na gana. Pero mapagal na akong manalangin, Ginoo. When it feels like you are doing nothing. Pero lawan mo, Ginoo, I'm still here. At syuko keni manalangin keka. So please, just do something about it. Baka niyan ko po manalangin po tang ko panamdaman ng manalangin at ko panamdaman lumapit kaya. Sabyan ko na anong panamdaman ko. At wala mo daramdaman king sarili ko at mekad daramdaman yung sarili yo. King lyrics daring nanining kanta ngay ni. Sigurado familiar rin ni kareng kayanakan. Umpisan kepo, sundo taya. Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito, kukutang taking Ginoo. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko'y para bang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Morissette. Gusto ko nang bumitaw, pero ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Gusto ko nang bumitaw. Bisa na akong tabili, Ginoo. Nakalapinandit makanyan tamo pagdalanan. Natita mo atanggi. At ita mo kailangan ni tanggi king Ginoo po atang bisa ta na talagang tabili kaya. Antita mo mong Moises, king dimdam tamo king mumunang pamamasa. Matipikal tamo rin king pamanalangin. Papagal tamo rin king pamagtiwala. Mibababala mo rin ding gamat tamo king kapurian. At bala mo masasambot ta na karing kaya katamong laban. Pero ing obra tamo para king balang metong. Ing obra ng Aaron at Hur. Sinopande Moises. Ing obra tamo, pamatukuran tayong balang metong. Ipanalangin tamo yung balang metong. So pantayang balang metong ban manatiling manalangin at magtiwala. Karetang panahon, amakatamad ng manalangin at makapagal ng magtiwala. That's why there must really be a consolation. Atin talagang tula po tang sabyan dake ka at sabyan mo karingaliwa itang simpleng amanong pangadira ka. Manalangin tamo. Mga dita mo. There is really joy in saying that and in hearing that from our friends. Because this will keep our persistence. This will keep us knocking at the door of the Lord. Nung eman makibating Ginoo, if the Lord does not answer you, keep bothering Him. Nung ingapong Ginoo, if you feel He does answer you, keep bothering Him still. He likes being bothered. It's okay with Him. Because a true lover knows no bother. Ing tunay lulugod, ing tunay malsinta, kaya alangabala. Ing meto nga malsinta, tula na, ing pangabalana ning palsintana. At makanyan mo naman kingapong Ginoo. Makanyan na makanyan kingapong Ginong malugod keka, king Ginong malsinta. Warit, inyapin tinubod ni ing mismong anak na. Uling, peyabala ya kekatamo. Tula na ing mayabala para kekatamo. Masayaya po at ang guguluta mo. Bakit? Ingburi ng sabyan, papanaunan me, papansinan me, at kaluguran me. Ingburi ng sabyan, mamasa ka kaya. Ato ining pakibat na at paganakang San Agustin, karing balang tao keni kay katamo, abala mo lang pakibat, karing panalangin tamo, nga nang magpaganaka kay katamo. Sabi ng San Agustin, ipinahihintulot ng Diyos na humingi tayo sa Kanya at magdasal tayo sa Kanya, hindi upang malaman niya mga pangangailangan natin. Hindi upang malaman niya mga ito. Dahil hindi naman maaaring hindi pa niya alam ang mga ito. Ipinahihintulot ng Diyos na manalangin tayo at humingi sa Kanya upang makintal sa ating mga puso ang pagnanasa sa mga mabubuting bagay na matagal na niyang nais ibigay sa atin. In other words, we pray and always pray not to alert God of our needs.
Aliban po ang minalangin tamo, manakbag iba't banway, panintunan tamo, ali. We always pray just to prepare ourselves. Pabore na ni nga pong ginumanyawad tamo kaya, ban mi buklat laring puso tamo, at mi sadya tamo, karetang maya pabaging maluwat na ng buring ibiye kaya katamo. Yan yung kabaldungan ng pamanalangin. At king kamatutuhanan pala, king balang panalangin na balamo lang pakibat, sa sadya nakatamo, king sarili ng pakibat. God's delays are not delays of inaction. They are delays of preparation. Potangene pabinye, potangene babye, imburi ng sabyan ka pa makasadya. At potangene pababye, imburi ng sabyan, sa sadya na ka pa. Inya siguro tutupin. Ing balang panalangin, datang mo rin, malambat mo pin, maralas king paralan na itama napapansin. Lawan tamo. Tutu. God never gets tired of forgiving us. Ikatamong papagal ang manyawad-tawad. God never gets tired of loving us. Ikatamong papagal lulugod, kaya't karing kaparang tao. God never gets tired of understanding us. Ikatamong papagal, mintindi ka rin pagdalanan tamo. Inya sukat mong, let us not get tired of praying. For surely in praying, we will be gaining something. Ing ginumayap ya. At parating mahayaping burina para keka at kanako. Pwede tamang magtiwala kaya? Pero yung kutang, magtiwala tamo ba kaya? We can trust Him. But the ultimate question is, will we trust Him? And if we trust Him, tamo mo maulo ka rin kasakitan at karamdaman tamo. Nuni mipaldan at mipakayap yung buo tamong pangatao. If we trust Him, tamo mo yung akwaing kapatawaran ka rin kasalanan tamo. Nuni yung kapayapan, kapilubluban at kaisipan, nahaibiyaning yato. If we trust Him, we can gain, maybe not everything we have prayed for, but certainly we will gain all the things we never imagined we can ever deserve. Grace beyond imaginings. Yan yung pagkalub na ng Diyos. Magtiwala tamo mo, huling tutupin, ing bahalang panalangin, datang mo rin, malambat mo pin, pero maralas king paralan na mo manapapansin. So just pray. Even though you don't feel like praying, sadya mo yung sarili mo, ibuklat mo yung puso mo, karing maya pabaging maluwat na ng buring ipagkalub. Just trust Him. Just pray to Him. Mga dita mo po aldo-aldo, at sana akilala tayong banal na rosaryo, anting meto nga paralan, pan mi buklat laring puso tamo, karing maya pabaging pagkalub na, king tulak, king kasakitan, banakit tamo yung sala, papunta king kaligayan. Amen. Talakad tapong ngeni, at ipasyag tayong kaya katamong matibe kapag tiwalan, king kaya katamong Diyos sa malugod kaya katamongan. Nga tamong mipapasyag, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang king banuat yato. At kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, di na sa ilalam upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, hindi paya ka ring mete, king at lungaldo, sinubliyang mebe, pepeta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pong mga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasablidang mering mete, at king Biel Nanggo. Amen. Manalangin tangin ng mitmong sika na nalubat kapag tiwalan, anti may nga duwaning kaya katamong ginong Yesu Kristo, king aldo nga iti, nga tamong manalangin ginu, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan.
Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ginoo, manakit ka sanang kasalpantayanan king yato, ipagkalob mo karing kerang misyonero, ing sikanan, mikalat king ebanghelyo, anting maya pabalita, makapanahon man o wali. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ban manakit kang kabyasnan busalmi, ialbog me ing kekang balayan, king mensay ning ebanghelyo, at king sarili mong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ban manakit kang lugod, busalmi, ibiye mo king kekang iglesia, ing maragul o kapag malasakitan, karing kalulo at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ban manakit kang katuliran, busalmi, ibalik mo ing karapatan din kekang kakaluguran, amaniga po keka aldot bengi, at dinan mo kami namang tetagan dapot kaniti. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ban manakit kang kapanaligan, busalmi, saupan mo laring mangailangan at siralob, at mayangat karing matara keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Ban akit mo ing kekang sarili at subusal din kakaluguran mo, gawan mo rin kekaming komunidad santungan ning kasalpantayanan, ning pamirakayan at pamisan metong, itpanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. King kataymikan daring kaya katamong puso, adwan tamo king Dios, ing pe kamalalam tamong kapagnasan. Ginuming Jesucristo, papanatilyan mo kayong tapat, at mitmong tiwala king kaya kaming pamanalangin. Uling baluming pakiramdaman na kining ipa, potang manyawad kami kaya king kapamilatan mo. Saupan mo kayong ibuklat laring puso mi, karing mangaya pabaging pagkalub mo kaya kami. At ibuklat ding gamat mi, karing maya pabagi ababye mo kaya kami, banidake karing pakakalulu. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamatula na kasal.
Manalangin kayo kapatid, baning kanakot kay kayong daon matanggap ya, harapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuiting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, manano na sanang det ingay na yayampang miyat at dake kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiera kaya kaming kalayan sumuyo kaya kakapamilatan ding biyemi, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabe ya kaya kayo. At kekan timurin, Iyat na yoring pusuyo. makayat nano, Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya. Inyang mi kasala laring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka. Kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kekang anak kekang Santa Iglesia. Ban maging metong laypa, anti mo nung makanano kayong metong, ika ing bugtong mong anak, ating banal na espiritu. Ulinita, kambeda ring sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe king alang tuknang dang pamamiya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Panalmingi pa, karapat dapat nakang puryaning meto yato, uling king kapamilataning kaya kang anak Yeso Kristong ginumi, at king kayo payaning banal na espiritu, dininan mong biyempon kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampang bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mula king espiritu mo reting ayin, adaralamit daraon keka, ban maging katawan at daya, noning keka nga na Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri, pira sunet minyene karing kayang disipulo, at ngana. Kuanan yeti ko ngan mangan kayo kaniti, uling iti ay katawan ko, amidaon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, binyening kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Kwanan yeti ko ngan minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing dayat ning bayot na lang hanggang tipan, ami bubu para ke kayo't para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Ikaing nemi natangka, nalapanagos ang kaing ipagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak kami ngabos ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawan mi ke kabilang kapasalamatan iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ing kekang Santa Iglesia at lawen mi ing mi dahon king Biena. Paulin ing kamatayan na ikuha na kaming binalik keka. Pagkalam mo king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal na espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong alanganggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang esposo, kambe rin mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at maligayang martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatan dama, nalig kaming mirinan kasaupan, alang patan at kingarapan mo. Ipait isa ng ayining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan ng pon kaligtasan, para king mabilo gayato, pasiknangan may kasalpantayanan ng pon lugod, hingkekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato, kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, hingke kaming arsobispo Florentino, ding sablang obispo pariyang pon diakono, at ding ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting familyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayangon na biye, at ding sablang keka may matulat may muna keti king yato, malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi at king uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga.
Kambeni maragula ka panaligan at tiwala king Dios sa malugod kay katamo at magnasa karing sablang bagay mayap para kay katamo. Mausta mo kayang eni, kapamilataning panalangin at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati king mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king ngalananggo. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponpisan metungan mi agpangking gaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ing masayang paralan ni Daki tapong iking balang metong, ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesucristo yung kapakibatan karing sabla tamong paninapan. Nyo'y Kristo, ing pekamalalam ng kapagnasan ning kaya katamong puso. Nyo'y milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king apunan ning kordero.
Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagas mi ang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eukaristiya sa upanak yang manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kaming dalan pa inturuking biyalanganga. Idiadwan mi, ing kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulok tapos saguli para Kuya the announcement po. May pakaorasan po, pakamalan ng kabalin at kaparokyo. Mumuna, dikil po king kaya katamong sementeryo at pamagsadya king daon. Maganap la po ring misa para karing pakamalan tamong mayang ubye, king kilubna ng Betis Catholic Cemetery, king 5 o'clock p.m. Application at pamamayad po para king pamag-install sulu lighting from October 18 to 28, 2022, king kaya katamo pong parish office. Installation po ning sulu karing musoleo, king mumuna pong bombilya, 500 pesos, at balang additional na bombilya, magkaulagang 100, maximum 10 to 11 watts per bulb. All major constructions po kilubning sementeryo, malyari namo po hanggang October 28, 2022, construction materials on the pathways will be confiscated on October 29, 2022 onwards. Bawal na po ring magtinda king kilub na po ning kakatamong sementeryo. Kadwa, dikil naman po king kakatamong columbarium. Deni mo po ring malyaring dalan at lakuan king columbarium. Tea light candle with clear glass cup, nung ala kayo pa po, available na po reti king parish office. Nung mga bitpong bulaklak, corsage, small bouquet or arrangements only. Bawal na po ring flower arrangements, plants, picture frames king lapag na po ning columbarium. Cemetery and columbarium gate will be closed at 8 o'clock p.m. Please clean as you go. November 10, 2022, 6:30 a.m., maganap po ing final blessing king cementerio. Katlo, panupaya yo po nung magagamit mo ni king misa ing kakatamong bamboo organ at piano. Mesira ya po ing kakatamong organ. Kasalukuyan na pong magplano ng PPC at Music Ministry, bansali pong bayong organ para king kakatamong pisamban ang magkaulagang migit kumulang 150,000 pesos to 200,000 pesos. Kapat at katataulian, ing malugod tamong Arzobispo Florentino G. Lavarias, kambening malasakit kaya katamo at belwan king kabilyan tamo anting parokya, telagane ing kaya kayong talasuyo, antimong kaya kayong parochial administrator, inyang milabasa na Domingo, October 9, 2022, asahan ko po ing kaya kayong suporta at panalangin king pamanyunduta mo, king pamamastul king kaya katamong parokya, kabang magpakayap at magpasikanya iamong Raul de los Santos. Dakal pong salamat, isunduta mo po ing pamanalangin para king malagwan ng kapaldanan among Raul. Isunduta mo rin po pamaningat lalo na king kaya katamong katawan at kapaligiran. Pangadyantaya po ing Banal Rosario Aldoldo para king kapayapan ning yato. Ingat po at mipapangadi. Signed, Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Administrator. Nandin pong abak, may message na po nanding galingaldo among Raul at takatsyat tane po. Pasalamat niya po ka rin kaya kayong panalangin at he is very positive. Akin daratang po December 8, makapagbalik na po kining kaya katamong parokya, ban akayabi at tamong pasibayo. Isundo tayo pa pong pangadi, yung kaya katamong kura paroko at isundo tamo po yung pamaningat, yung kaya katamong katawan at kapiligiran. Ngayon po tatas po kano, yung dengue cases, yung pong kining kaya katamo, kini Betis. Sundo tapo yung pamaningat at pamanyese king katawan at kapaligiran. Talakad tapo. God's delays are not delays of inaction. They are delays of preparation. Potangene pabinye, eka pa makasadya. At potangene pababiye, sa sadya na ka pa. Kailangan mo magtiwala, manaya tibuklat ting puso mo, karing maya pabaging babiye na kaya. Inginuman tabi kaya kayo. At kekan, At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bedaring kaya kayong pamilya at pakamalan king biye. At ipagkalub na saning pekamalalam ng kapag nasaning kaya kong puso, hingipaing anak, ating banal Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niye ing Ginu,
karing biyeyo. Salamat, Salamat King Dios.